Nini wa mutongoria wa bururi William Ruto ni erekeirie mihango yake umathu wa kura cia githurano kia mwaka ukite kaunti-ini cia Nakuru na Samburu kuria atuikanirie matura matiganite ma kaunti cia kigeria kuha muingi gukamunyita mbaru mwaka ukite. Ni kweli ama si kweli? Ni hindi ya mishemanio na ambunge aria mekumumagaritie mokiriire minista wa ugitiri wa thiini Dr Fred Matiang'i makiuga akoretwo agiikuruhania na uteti wa githurano kia mwaka ukite handu-ini ha kwamba gutungatira muingi wa bururi guku makimwenda yeherie kuma gituro-ini giake niguo hote kuhura uteti na njira njega. And we are telling our competitors, you can use any other method, but you cannot violate the Bill of Rights that gives every citizen, including ministers, permanent secretaries, chiefs, and that is not the language of Uhuru Kenyatta, mimi namjua. So Wakenya wote wako na haki. Tungetaka kumwambia Matiang'i, you are out of order. You have no authority to give chiefs and police orders to order the people of Kenya to elect Raila Odinga. Matiang'i, tafadhali toa siasa kwa idara ya ulinzi wa taifa letu. Keep your petty politics out of the security system and security apparatus of our country. Maritio thiku imwe thutha wa Matiang'i kuria macibu a Nyakach kaunti-ini ya Kisumu matigirire ibande ciothe itari cioyo ne cioyo niene niguo kumahotithia kwiyandikithia ta aikia kura mbere ya githurano kia mwaka ukite undu uria ambunge ya maugite akoretwo akihuthira giturwa giake kuhurira kambeini mutongoria wa ODM Raila Odinga mugaru na wira uria abatie gukorwo akiruta wa kugacirithia ugitiri bururi-ini. Mnajenga station ngapi? Umeona Matiang'i hapa? Unamuona hapa? Sasa Matiang'i aende kwa siasa kwa tiara. Awachana na sisi tujenge nini? All citizens, including those working for government, they have a constitutional right to choose who to vote for next election without coercion, intimidation and threats. Uheshimu wale machief wanafanya kazi kwa ofisi chini ya ofisi ya rais. Those chiefs equally have a right and freedom to choose who to support politically. Mwena-ini wake Ruto ahinyiriirie ati kiama kia UDA nikio kiagiriru muno kuyukia utongoria wa bururi githurano-ini kia mwaka ukite kuona nokio kiri na mubango mwega wa kugacirithia miturire ya Kenya mugaru na ng'ethaniri ya waria mubango wao ni gucenjia gatiba megune. Mimi track record yetu tumejenga reli kilomita 700, tumejenga barabara kilomita 10,000, tumeunganisha stima watu 8.5 milioni, tumejenga technical training college 170. Nyinyi tunaoshindana na nyinyi, leteni track record yenu, hawa Wakenya wako tayari kuamua. Girivotera Kameme TV, Ditago Mohura Wagu.